Tere õhtust, lugupeetud vaatajad! Meil on rõõm tervitada teid Studio Joy kontserdil. Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы приветствуем вас на концерте студии Joy. Ja soovime tänada tänase kontserdi toetajaid Valga linnavalitsus, Valga kultuuri-, huvi- ja alakeskus. Palume lavale Valga linnapea Kalev Härg. Tere head valgalased ja külalised. Дорогие городчане Valgaski и гости наши. Sel aastal jäi jälle tali tulemata. Ei ole ei lund ega ei ole külma. И сегодняшний год такой плохой, что нет снега. Нет снега, нет мороза. Aga alati igal aastal teame, mis kindlasti tuleb, see on ja meile rõõmsaks teeb. See on alati Studio Joy talvekontsert. Но как всегда, и этот году концерт сильный, Studio Joy, это есть и будет как всегда. Studio Joy on nagu vikerkaar, ta ületab Riiast kuni Tallinnani. Nagu alati on ta ka paljurahvuseline ja rahvusvaheline. Studio Joy это как радуга от Риги до Таллина. И как всегда, Studio Joy это многонациональный и международный. Soovin teile kõigile head uut punase kuuge aastat. Aitäh, Studio Joy, aitäh, Marina. Всем вам хорошего Нового года, красного петуха. Aitäh, Joy, спасибо, Joy, спасибо, Marina.